Hello muntina namite ho zo si limna kahin nei kinun chule tuni khu turbur ni sim som ni lani sangni le som ni luguma ding in jong thusu chum chum ho phun do na nei kitau hiti Kuki Student Organization Sade Hilslam Kaihon Vachani chun Senapatia Paumaina ga Sido mai Mitu ni PNTTM kiti Paumaina ga simlai kiloi khom na ho vilna anneu vinahi District inai cha khom hizia ganthi ha set ni holle kitho khom jing ding chule kithu za mat hil na a hi lo le ki het hil na ho lo na dinga simlai ki loi khom na te ni ke ho ma jing ding tia ke ho khom na an nei wa hi chule simlai ho ha sa na ho zong a pha dung zu ya vat suile sim hoina na to bol khom jing ding in ke ho na an nei na hi President PNTMin Senapatia kuki simlai ho kicha na lo hila lungmong ta lekha asim dingovin tip na anayin itabongin buina hung sangjong le Senapatia kuki simlai ho koiman ato kha theilo dinga PNTMin mopu na ala jingthu aphong doi na hi tu kala lamka kangoi le saiku ki jot man na lampi inei senu milong hon ahin kha naw to banjamin aki seipi authority hwa kunin lampi aki hon thu le lampi chile wale na the ahi thu aki sei nai puin alangkhanin an officer ta thu phun hiji lampia lamhla lo ding le boina tu hon ama man mo aki pu ding thu jong aki jajab samin alangkhana social media hwa ki mu chu hi le noni mona jong lampi aki kha thu jong aki mukitin hiti hi je chun ium naw mun chia lam kalang hi han kangui chule cycle langa ho jong ium naw mun chia tu te dia hi ipo do lo phat diu hi idam naw le ibi naw heading in jong ta sanomin hiti hi je chun aki seipi authority hoa kun officer ta thupun aum ka sia nu naw chapang chule so piule naw te hon chile wale hi ingai kham thei diu hi e hoa dinga ibi naw le idam naw heading ham ti jong chu in phun do no mo hi achi sa ni phe masanga Rajasthana kun Manipura hung pasal khatin kuki hon hunama sum eila pi uvitia anasei chu het khel ji a hi tin athu se ana khelta na hi hichia pasal ki sei pa hi Rajasthana kun simlai phe Manipura National School Game Championship ha panla ding ho kilhon pia panga hi championship chu January nisim som le lia kipat January nisim som le git chen anachil ha hi ama pa hi simlai ho pa te hidinga ki se hi amana seina chun school chapang ho chu kuki thingnoi hon meithal to thun pungka nilang anating danovin sum anala apiu vetin ngo na anne na hi hinla ani khule amun ho ima ki chi ta ana seilo hi ama thu sei chu social media le thu su chum chuma anake mun hi hinla January ni sim som ni chun thu su mi ho kharin hiji thua khul chil na anei na chun Rajasthana kun pasal pa amin sunde chun kathu sei chu ka sei khil hidinga hi kathu sei ja thu hi chan lung dinga kanigel pha lo hi lampia chun mi phawin eina khamovin driver pa chun munchuma pha chom kha akheu piuvi hinla ke hoa kun hunama sum eikila pi poi ati hi sunde in video anata do je chun Mayingbam Veto Singh, Director of the Manipur Youth and Sports Department in West District, Superintendent of Police, Hulchil na neiding le, dandu kito a bolding a lom ho, bolding a lekha zizong anathorahi. Ngona kinay na chunga Manipur Sarkar Officer hon, Rajasthana kun hung ho chun, Manipur sungova, heji thilsu thu chu aphapu khapovi atiuvin, amho na hostel to, control room chu kinai cha umahi tiazong, hilchit na anabolahi. Committee on Tribal Unity kutu injong hechia ngo na kinai na to kisaya donbun na anayovin hechita bong thilsu to kisaya police station control room le security agency ho hinga report ima poiti anasewa hi Manipur gamsung buizia security force on lampia chilewa le ho phatecha velha na anejing laiwa amo het phalowa meithal to thuwa sum demand ke bol na thilsu ding chu ta san lo hi tin ko tu in asayovin hi chubana Rajasthana kun hung ho chun thilsu namun apha le lampi chu hoilai penham asei do lo wa hi jin ngo na kinei chu
mi su lungling law na ding thu di lo le sim thu a hi atiwa hi gam kai sunga chamle lungmun umna ding chule khat la khat ki he thim tu na ding bidoi nei pumin January nisim som la kule som ni chun noni le senapati district sunga Assam Rifle hon village authority hole civil society organization hon security meeting abolovin hi January nisim som la kuni khu chun nonia CSO representative hole village chairman hon gamkai sunga khanto machal umtheina ding chule security lampong khosa ding to ke sein ke ho khom na aneu vina hi agi ho na wachun security force ole mi pite ke thu khom jing ding in ke ho la na aneu vi January nisim som ni hu chun senapati district hengbung khuwa ke ho khom na khat ana bolovin hi cha chun CSO lamkai ho IDP ke ma chairman KUKI relief ke ma ho changobung le hengbunga kon representative ho jong apangovi akeu na wachun security din mun ho asei khomovin displaced person hon hasat na atu apodo ovin adin nitina ngai cha thilelo ne lecha rehabilitation education le sumhol na ding lampi umthei ho asei khomovin hi akeu na wachun Assam Rifle hon zo chana panda dingin asei ovin mi pite gan the hasan ho oldom na dinga bol thei thei hungki bol dinga hi tin asei ovi CSO le local lamkai hon Assam Rifle ho chunga kipa THUSOH asei ovin hi Wachania social media dunga ziriboma mongbung kho ho saputo mailhei khat ziribom MLA MD Asabudin Chennai na akemuto vetia limkita do thua chun mongbung defense committee in hilchit na abolovine hi mongbung defense committee in hilchit na THUSOH abol na wachun lima ki muchu lalkhomanga hin limkila ni khu chu achisa August nisim somni le khat sani le somni langa ahitai tiwi lalkhomang hi mongbung kho ho sapu jong hi pun mongbung kho sung le KUKI ho tha hela thu seina ding mo pu na ki pi jong hi pu tiwi MLA Asabudin hi pangal hi in lalkhomang to loi cha hi jiwa loi khat hi na akimutu na hlona meitei pa jong anum kha hi tin hilchit na abolu vine hi amho ki mutu perachun social media ki sei banga meitei pa nanau to kinup tu na to ke ho khom na ima anei pu ve tin committee hon asei vi meitei ho to kinup tu na ding chu kukin pi manipur thu pi zuilo na khat heding hi in lalkhomangin kukin pi manipur ho deidan to ki tu lo abol lo ding hi atiwi lalkhomang chunga ngo na chum chum ki nei hi achi sa January nisim som la ku sangni le som ni luguma Zairon khuwa pasal khat lampi sim na to na pang meitei ho to ane khom adon khom naw ki mu chu melhu na dinga ki bol hi tin committee in asei bewin hi hichi lampi sim na pang meitei ho to ne khom don khom pasal pa thu ki seilowa mona nei lo mi khat akisumin se tin THUSOH chun asei be jiribuma nu me khat mel sata ki that chu Zairon kho ho hi heimil loading a hi Zairon khuwa in som lege jong meitei thing no hon a hal ho hi tin THUSOH chun asei Damar Observer WhatsApp channelin agan thei pena hilchit na abol diwin committee hon aseu vin hi lamza thang ho kimin scheduled tribe lisa kun any KUKI tribe ho la do na ding THUSOH abol na chunga any KUKI tribe council AKTC demna aneu vin hi AKTC wasan ni chun THUSOH bolovin lamza thangin ST lisa any KUKI tribe ho la do ding ase jing hi KUKI sunga kina kibo umna ding ngai tu na ahin GP thelo mi pilungel susit na ding birin vail ha na noya abola hi atiwi meitei kulmun hon KUKI namsung su khan na dinga lamza thang amanwa hi ti hi mizo sin a her hi lamza thang thu se ho hi meitei hon KUKI ho su khan ding to gun anei na ho ki phun do na hi atiwi thado mi pi hon amho thalenga thu sei dinga akoyu thado in pi general headquarter in lamza thang ho kip to James ho kip te ni hi KUKI sung su khan ding tup na ne a hi tia ngo na ne a boykut abolo a hi tin THUSOH chun asei thado in pi manipur TIM thado community international thado human rights advocacy thado academic society ke loi khom na ho hi amlo a hin lamza thang ho kibin
meitei to kuki ki ka boina semna dinga ase mahitin eketin ase belwi kuki history and identity protection committee KHIPC le Hoki People's Council HPC teni injong Michael le James hi thado phunga kun ahipu vetia anoso hitai ama chama lamkai din mun ki pi TIM lamkai ho thusei le thusu hin nam chum chum ki ka boina asu do sa the a hi tin thusu chun asein ki khan na om sa hi tewwi kuki ka hi puitia phun do na nei sa thadoin pi manipurin any kuki tribe thuwa ahong ki kum hi ki pom theilo ding a hin lungthim se kenga any kuki tribe su mangding atiu hi anga dingwa hi tin AKTC in asei belwin a hi kuki nuya nam le phung chum chum any kuki tribe pom hon meiti ho thunuya challo lam sathang thu seile chalo na ho a kilungling lawlo ding a hi ki ve dana le ki khana su sa ho ki phunga kun lam zathang le birenin ngaidam athum dingovin AKTN angya ovin a hi Kuki History and Identity Protection Committee KHIPC in nammi te ho Michael lam zathang ho ki ma kun ki kang setting le social media thu seila sa ching thading in timna ahung ki ni ziati nammi te patyan ngayovin Kuki History and Identity Protection Committee KHIPC in anaki sei sabongin Michael lam zathang le James hi agam le anammi te dinga ki palhu na thei mihim ahil honjin namsung le society tamtheina dingin amani hi kuki namsung le kuki tegam sunga kun ki pampeya heimang na anaki ne hetai amani hi hoki phung sunga kun putel lang in sungmi a hilhonin neuzo pu thado phung sunga kun a hilhon poiti jong het chit ngai hi chule amani standpoint hi meilhei siam lui en biren sing to ki tho khomuwa thado min mangcha kinam min hi su mangdinga tiwa hi lamza thangle jimsin nam thu gam thu le lam kai ho chung thua thu di khat a sei do jin support bor hi ovin amani in seilo le inam din mun hi koiman asia pha ki heilo hi ching theuti mi ching hon thu amo sei do le lo hi hiji chun nam mi te ho ching theuvin amani hi social media Facebook WhatsApp Twitter X SMS le phone kur hi jong le ki hopi ti ho hi bol hi ovin chule YouTuber honjong hopi pi ta hi ovin subscriber follower le social media ho sumneu khat mu na ding deina jin amani hi talk su interview bol hi ovin chule amani thu seile thilbol ho jong post le share bol hi ovin mingol le mi phalo ho hi asei si atam lai chena thangtom che uwa apa chaum lai chena thanom che hiuwi hiji chun amania kun ki kang se dingin KHIPC in nammi te ho timna ahung kini zina hi chule kuki te hi gamkhat nam khat sim do ding ki gung hi ji ovin social media thu seila sa hi chingthei do moti namlam kai ho chung thu hian lang nam sung le society chung thu hian lang asit na le aphat na hi zong le thu sei ding in lam kai ho ngan si do moti adi senin YouTuber ho WhatsApp group admin ho WhatsApp channel ho le Facebook page ho tu seila sa ngai kham do mun lang chingthei do mo vintin Department of Information and Publicity Kuki History and Identity Protection Committee akun tu phun ke mu chun asei na hi Hotsot ta pi IDPWCC in ahin bui pi adia chairman pu panhala na zalin e ho galjam ganthe hoding kyal khona zalin clinic semdo thading in pathinlung se le phatsa zal le lamkai ho panhala na zalin bolo thading in omta na hi tu ahung lung ding January nisim som ni thum sang ni le som ni lugup ti chu jingni kho Friday jinglam ni dan som la khating le weekly charitable clinic for IDPS ki ti chu amka hopi sunga IDPS zo sidinga manbecha ki ve theina ding chu thin sona le hondona pu Darun Kumar as Deputy Commissioner Churachan Pulin anei dinga hi heje chun lamka sunga IDPS ho zo si ko hile azau thei chanin pan ihungla che divin het sa na le tim na ahung kinei na hi amun hi nusi villa mornum phai lajang phai ko ma hi PMDEV wan Northeast Noya Manipur sung district chum chuma
district hospital ho super specialty hospital a upgrading thu ke sei to ke seya lamka district hospital panglo chu zomi councilin lungdan na thu aphong vina hi achi sa nipha masanga chun chandir okhul senapati tamenglong le jiribam district hospital ho super specialty hospital upgrading in togon aumeti thusu anake mona hi Ichitol hon chun ZCN January nisim somni lakhara chun THUSOH bolovin lam kahi thinglangmi ho chena district adinga alin pen a hiwanga healthcare lampang to ke seya district hi akigyal kho poya tuvi district adinga multi speciality hospital zong ake simpun district hospital upgrading la zong pangkil lo hi tuwin hospital facility kilhin loji specialist department le modern equipment umlozia medical college le district hospital hin mi pi ho ngai chat banga na to chila theilo a hi tuwi manipur gam sung boizia lam ka mi ho infar kizena achi thei povin the monani phabin gampa ma kizana ding chumnei lowa kizan zo loin au mo vetin jet sin asayuvi hijiji in mi phabin thina atovin adang jong hetabong din mun tu thin au mo ve tuwi district hospital hi multi speciality hospital a simding hi ngaichat poimo hin hichi hi akina asa lowa hi le mi pi ho hasa na ki bedding hi tin thu su chun asai churachanpur na sa ki koilowin avet sa chu hi le tua manipura thunei vai hom ho hin kuki zo mi pi ho deile kinem na asu burit zo lo hi zin chain kuki zo hon manipur sarkar vai hop na noya umloadinga nge na aneu hi na to avet sa ding hi tuwi Mizo Integration Council MIC lamkai som lakhat ho wachan ni chun aizor zone dingin lamka pa anakun do vinahi MIC lamkai ho hin Mizorama milin milal ho Mizoram Chief Minister Center Young Mio Association lamkai ho kimu piding chule keu khom na nei dinga anakal sung hiwi lamkai ho chu chingkon panga Mizo Integration Council MIC office FP gangte chennai na ne ki sukhom vin MIC upapora kun elder Dr. LS gangtein Mizoram zinding ho chu hla don an nei na hi aizor zuna nakal sung MIC lamkai ho cha hiule gin gangte advisor Richard Hoki president Rila Mar VP external SG Kipgen VP administration Mang Taitur executive secretary Seithang Hoki finance secretary Han Vai Pei strategy sen youth wing promoter Thanga Ton Singh chief campaigner for MIC Lerboy Nesir liaison officer Ler Simte secretary media and publicity Lerson Mung Sekta secretary information ho hiwi MIC tuble doi chu hi le mizo kiti namzo se hi gophom ding India constitution noya article 3 sung pansa mizo accord gp zom ding chule United Mizoram sim do na dinga panla ding tia hi vo na ti chu African swine fever ASF zin Mizoram gam Silchip district sunga gam sagul ti chu ngalchang tampi athi Thianlang khopa ma khumi ten sagul somni thikam amudovin State Animal Husbandry and Veterinary Department in laboratory test abol nawa vonet ASF kun athiu head do an hi achi sa mars nisim somni lekhat sani le somni lekhat ni khwa lunglei district a African swine fever ASF vonet head do ahia parin ina kiwa vo cha sang som sigile sangni le somlani athitan na alan su thipna dingin vocha sang som ngale sangni le zaku le som sigile ku anaki tha do tai hiji vo na jia sumle pai dangka 1.011.27 crore aki chantai tin officer hon aseuvi ningkum marsa kipan December thasung jongchun hiji ASF vo na ji hin vocha sang ku le zasegile som la khara thin vocha sang thum le jugup le somni anaki tha doin sum dangka 114.64 crore age chantai ti Chisa January nisim somni sangni le somni lugup ni khutsun in Faris district hengang police station hopsunga mantripukri khamkeza NSN IM thingnoi mi khan lanhungba khumba 29 years su Manipur police on anamandovi
ama pa kun ki mando man cha ho chu a hi le 0.32 pisor khat le chang li zaw na magazine khat mobile phone ni le charger khat two wheeler pulsar black and 160 register zaw lo khat a hi Satanism le international satanism movement hi chon warna a hi tin Russia Supreme Court in hiti sa khu hi gamsung pumpia kham tai Satanism to kiseya chon la khan hi mi pi su boi the athing lo hi tin Supreme Court in hiti sa khu hi dan to ki kalin phun don anei tai hita banga tu tan na om chu government lam kai ho chule Russian Orthodox Church holam kai hon lim na aniu vi tu ni khuwa dinga thusu la hom chum phun do na in nei thiu hi chan chu hitan ti